Ovaj program donosi NGK NTK. TV Automagazin. Evo što vas očekuje u današnjoj emisiji. U današnjoj emisiji pogledajte. Vozimo najpoželjniju verziju novog Golfa. GTE ima sve, brzinu, atraktivnost i ekologiju u jednom. Eurorepar je stigao u Dalmaciju. Mreža multibrand servisa širi se na radost klijenata. Vozimo novu Ford Pumu, mačka za veliki skok. Toyota Relax, drugo ime za 10 godina garancije. Aston Martin je skinuo krov sa svojeg DBS-a za ultimativni doživljaj vožnje. Samo u TV Automagazinu. Dobrodošli u TV Automagazin koji otvaramo kombinacijom sporta, ekologije i tradicije. A je li to uopće moguće sve skupa? Ekologiju i tradiciju. Kako je moguće, reći ću ti da od svih golfova, riječ je o golfu, dakle od svih golfova sa GT oznakom, dakle GT, GTI, GTD i GTE, najdraži mi je ovaj GTE. Zato što si ekološki svješten? Ne, sad ću ti reći zašto. Zato što sam na najveći jubilej 40 godina golfa, 35 godina golfa GTI-a išao upravo sa Golfom 7 GTE na Wertherze. A kad je to bilo? Pa bilo je, kad je bila godišnjica. Jesi mlad još. Kad je bila godišnjica. Išao sam i vjeruj mi da mi je to jedan od najdražih golfova koje sam vozio. Zato si sad opet uzeo Golfa GTE, testirao i jesi uživao? A ne znam. Ne znam. To ćemo sad vidjeti. Golf GTE. Svaki zaljubljenik u automobile mora znati što želi u životu. I kada vas pitaju kojeg bi željeli Golfa, morate znati odgovore. Ima onih nostalgičara koji bi volili Golfa jedinicu, ima onih koji kažu duja zakon, ima raznih kombinacija, nema do petice, šestica, sedmica, osmica. Ali, kada mene pitate koji je meni Golf zakon i kojeg bi ja htio Golfa imat, to bi sigurno bio GTE. Golf mora imat dva slova, to su GT i onda može biti, na trećem mjestu može biti I, što je za one super trkače, D, to je za one čađavce, ili E, to je za ekologe. Golf GTE, Golf 8 GTE, meni najdraži i najpoželjniji Golf. Volkswagen već više od 40 godina osmišlja sportske kompaktne automobile u inačicama GTI i GTD. Golf GTE s priključnim hibridnim pogonom predstavljen je 2014. na 7. generaciji Golfa. Sada u 8. generaciji nudi sistemsku snagu od 180 kW i postaje jednako moćan kao GTI. Svaki detalj na Golfu 8 je pažljivo osmišljen, da ne iskače pretjerano, a opet da ima sve neke elemente onog dizajna originalnog Golfa, ali sa najnovijim tehnologijama. Gledajte samo ova svjetla. Gledajte ovu tu plavu liniju koja se provlači ovdje, pa ide ovdje, pa ide ovdje, ide dalje. Dakle, gledajte ova dnevna svjetla koja djeluju opasno na njemu. Pogledajte svaki taj element ovog automobila koji stvarno djeluje skladno, a vidi se da je najnoviji model. Vidi se da se radi o Golfu 8, bez obzira koliko će mnogi reći, presličan je 7. Ne. Ovaj automobil, pogotovo recimo u ovoj bijeloj boji sa staklenim krovom, izgleda toliko dobro, toliko dinamično, da stvarno jedino što možete reći, počem je i da ga odmah kupite. Sportske kompaktne linije i detalji koji ukazuju da se radi o posebnom Golfu definiraju novi GTE. Crvena klješta kočnica, prednji LED potpis koji se proteže duž cijele prednje linije i decentno istaknut krovni spojler, samo su neki elementi eksterijera. Kao što sam na početku rekao, za mene idealna kombinacija kod Golfa je GTE. Dakle, govorimo o plug-in hibridu, dakle u automobilu kojeg pokreće
turbobenzinac, osnovne nekakve snage od 150 konja, njemu je dodan električni motor snage 110 konja i to kad sve zbrojite, znam da ne odgovara matematika, ali matematika sustava kaže 245 konja. Toliko ima i GTI benzinac osmica. Dakle, 245 konja kod ovog automobila daje vam tu mogućnost da se vozite samo na struju, nekakvog dosega kažu do 60 km, u praksi je to 30 do 40 km, možda i 50 ako se pažljivo vozite. Novi Golf GTE pokreće kombinacija 1,4 litrnog turbobenzinskog motora koji maksimalno razvija 110 kW i hibridnog električnog motora koji razvija 85 kW, ukupno 180 kW, to jest 245 konja, a okrtni moment od 400 Nm. Pogon je uparen sa 6-stupanjskim DSG mjenjačem. Unutrašnjost Golfa osmice u GTE verziji je svemirska, u smislu tu nekakvih gadgeta, dodataka i svega. Ono što prva i osnovna stvar što mi se sviđa, fini, debeli, mesnati volan, možda malo tvrđi. Ovo je fino, dobro je sve, možda bi volio da je ovo malo mekše, da ima onako onaj svilenkasti osjećaj. Kretanje na struju, postoji različitih varijanti ovdje vožnje, hibridni način vožnje, potpuno električni, kombinacija vožnje naravno na benzin. Sve je tu, tih 245 konja nam je dostupno i vozimo se s time bez ikakvih problema. Ono što je fenomenalno kod njega je upravo taj osjećaj da se možete voziti samo na bateriju i da ima, gledajte, ovo je fenomenalno ubrzanje 6,7 do 100. Golf GTI 8. generacije ima ubrzanje 6,2 do 100, dakle samo pola sekunde je razlike između GTI-a i GTE-a. Ovdje još imamo od opreme bežično punjenje mobitela. Ovo je mali nastavak mjenjača. U nekom trenutku će se sigurno izgubiti i postaće kao prekidač, kao na nekim drugim automobilima. Radi se o DSG mjenjaču sa 6 brzina. GTI ima 7 brzina, DSG sa 7 brzina, ali da, ovo je toliko fino, tako se lijepo auto ponaša u vožnji, tako je dobar i ono što je fenomenalno u gradskoj vožnji je bešuman, tih jer se vozite na struju, tu cijelo vrijeme možete pratiti kako se puni baterija, kako se vraća natrag, što se ovdje događa, kako se tu, što s njim vrti i raspoređuje ta energija. To je ono što volimo kod ovakvih ekoloških automobila budućnosti, odnosno tehnološki superiornih automobila. Spoj moderne tehnologije i prepoznatljivih elemenata iz prošlosti u plavoj boji prevladava interijerom. Sportski upravljač je unaprijeđen raznim kontrolama koje pomažu pri vožnji. Volkswagen Golf 8. generacije, druga generacija GTE-a, plug-in hibrid, 245 konja, performanse kojima se približava GTI-u i svim onim sportskim automobilima, hot hatchevima. Dakle, moj izbor Golfa da biram bio bi definitivno GTE. Možda čak i u ovoj bijeloj boji, možda bi išao na neku plavu da mi se uklopi s ovim plavim detaljima GTE-a. 357, to je cijena. 357.000 kuna za ovakav automobil sa svime onime što nudi. Reći ćete, to je čudo, to je skupo, ali ovdje se nalazi tehnologija budućnosti, dostupna već danas. Dakle, plug-in hibrid gdje punite, vozite se na struju, kada struje nema, kad se baterije isprazne, nastavljate dalje pokretani turbobenzinskim motorom koji vam daje također dovoljno snage, dopunjava se baterija s tim motorom, pa imate cijelo vrijeme na raspolaganju svu tu snagu i te sve odlične performanse. Da, i ono što je izuzetno važno, ljudi vole Golfa, Golf drži cijenu, prema tome i kao investicija ovaj GTE može biti upravo automobil koji si želite kupiti. Kada birate Golfa, gledajte, možda neka vaša odluka bude da to bude upravo GTE. Održavanje vozila i redovno servisiranje je izuzetno važno i u garantnom roku, da nam garancija bude priznata, ali i izvan garantnog roka, upravo zato da se vozimo uvijek u sigurnim i dobrim automobilima
da nam što duže traju. Da, vijek automobila je sve veći i veći, međutim to ne znači da možete sami, da morate sami ili kod kuma ili ne znam gdje. Ima servisa i za takve automobile koji recimo izađu iz garantnog roka, da ne morate u ovlašteni servis. Takozvani multibrand servisi nude uslugu, ali i rezervne dijelove koje odgovaraju onim originalnim, ali su osjetno jeftiniji. Upravo zato smo otišli do Zadra da vidimo, prisustvujemo predstavljanju i otvaranju Eurorepar multibrand servisa grupe Stellantis. Otvoren je prvi Eurorepar multibrand servis u Dalmaciji. Eurorepar je koncept servisa koji dolazi iz grupe Stellantis, a uključuje održavanje svih marki vozila linijom dijelova Eurorepar. Eurorepar dijelovi su dijelovi za sve marke vozila, dolaze iz grupe Stellantis. Ono što ih odlikuje, to je cijenovno pozicioniranje otprilike 30% ispod cijena originalnih rezervnih dijelova, što znači da imaju najbolji omjer cijene i kvalitete, pritom poštujući sve najviše standarde grupe iz koje dolaze. Iako još relativno nepoznat u Hrvatskoj, Eurorepar car service koncept jako je poznat u svijetu, gdje broji već više od 6000 servisa u više od 40 zemalja. Prvi Eurorepar servisni centar u Dalmaciji otvoren je u Zadru u sklopu autocentra Serdarević, koji već nekoliko godina u ponudi ima i Eurorepar dijelove. Vidimo da su to ljudi jako dobro prihvatili, pa smo se odlučili proširiti naše poslovanje i na servis sa tim rezervnim dijelovima i za sve marke vozila i očekujemo da će to stranke prihvatiti s obzirom na to što nudimo za cijenu u odnosu na originalne rezervne dijelove. To smo vidjeli i kod marke Peugeot da je to prihvaćeno za sve ono što nije pod garancijom, praktički radi sa tim rezervnim dijelovima. Redovno servisirano i održavano vozilo najsigurnije je vozilo za vaše dnevno korištenje. Ovakav multibrand servis pomaže da se sigurno vozite još puno kilometara. Kraj prvog dijela TV Automagazina. Evo što vas očekuje u nastavku. U nastavku emisije pogledajte: Ford Puma, Toyota Relax 10 godina garancije i Aston Martin DBS Superleggera volante. Drugi dio TV Automagazina rezerviran Andrija za tebe. Za mačku. Za jednu mačku vidiš kako se lijepo iskoristi jedno staro ime da se napravi nešto novo. I mogu ti reći da sam bio oduševljen sa novom Ford Pumom. Prilično solidan automobil, solidno opremljen, baš ono nekakva sredina, takva je cijena i baš sam uživao u crvenoj Ford Pumi. Kakva drugačija, nego mora biti crvena. Ono što je mene oduševilo je taj izgled. Fenomenalno oblikovana. Jednostavno vrijedi gledati. Andrija vozi. Ford je napravio odličan posao kad je prije 2 godine uzeo ime od svog subkompaktnog sportskog automobila, da ga tako nazovemo, Pume, i napravio subkompaktni crossover. Koliko puno sub riječi i takvih nekakvih izraza. Međutim, Ford Puma kao jedan novi igrač na tržištu ovih malih crossovera i malih SUV-ova zaista očarava. Pogotovo jer danas imamo verziju sa dizelskim motorom. Ford Puma, drugi najmanji gradski SUV marke iza EcoSporta, tržištu je predstavljena prije 2 godine. Zanimljiva vanjština je ovaj put ukomponirana sa štedljivim dizelskim motorom. Kad kažemo mali SUV, mali crossover, Puma to zaista jest. Vanjskim dimenzijama i na prvi pogled zaista izgleda malo. Ima ove nekakve velike elemente koje mi se sviđaju, znači ova velika svjetla koja su kao malo izdignuta od haube, od poklopca motora, i to izgleda baš
lijepo, baš robusno, baš onako kako bi crossover trebao izgledati. Bočna linija je više kompaktovska nego crossoverovska, što je isto i po meni prednost. Nije toliko visok automobil što mu daje stabilnost u vožnji, a opet dovoljno je visok da možete komotno ući unutra ako imate problema s time. Stražnji dio, opet poseban za Pumu, sa ovim svjetlima i naravno elementima SUV-a, odnosno crossovera sa ovim plastičnim dodacima iz traga. Neobičan dizajn vanjštine daje Pumi prepoznatljivost i individualnost. Skladno oblikovane linije bočne siluete te zanimljiva svjetlosna rješenja sprijeda i straga stvaraju jedinstven potpis. Prvi modeli Pume su bili predstavljani sa najboljim motorom na svijetu od 1 litre, naravno radi se o EcoBoostu, potpomognut mild hibridnom tehnologijom, međutim u ovome je EcoBlue motor, što znači da je to novi Fordov, relativno novi, par godina star, Fordov dizelski motor, u ovom slučaju 1,5 litra, 120 konja, idealno, rekao bih, za ovakav automobil. Daje mu dovoljno snage, dovoljno okrutnog momenta, izrazito malu potrošnju jer se ne muči i naravno ručni mjenjač u 6 brzina. 1,5 litrani turbodizelski motor razvija maksimalnu snagu od 120 konja, te je najveći okretni moment od 285 Nm. Uparen sa 6-brzinskim ručnim mjenjačem daje maksimalnu brzinu od 185 km/h, a ubrzanje do 100 nešto malo iznad 10 sekundi. Potrošnja se kreće oko dojmljivih 5 litara. Sjedenje u Pumi je drugačije od recimo nekakvih drugih sličnih crossovera ili SUV-ova, zato što sjedite kao u kompaktu, kao u normalnom automobilu, kao u nekakvoj limuzini, sjedite dole, volan je visoko i upravo ispred vas nije ono da odozgora držite, gledate kao nekakav kamion. Ispred je kokpit koji ima isto veliki ekran da vidite potrošnju i sve ono što trebate vidjeti, a ovdje naravno poznati sustav Sync 2 sa naravno mapom i ostalim stvarima koje vam trebaju. Vrlo lako se rukuje s njime. Ručni mjenjač 6 brzina u suradnji sa jakim 120 konja dizelskim motorom, dobro radi, motor je elastičan, pri niskim okretajima ima dosta momenta, pa ne morate puno ni mijenjati brzine, imate dovoljno snage, a automobil evo i u zavoju dobro drži jer nije toliko visok, poznata Fordovska upravljivost, taj sportski ovjes, taj sportski gušt vožnje prisutan je naravno i u Pumi. Ipak je ona nastala iz tog sportskog subkompakta. Sad bih rekao da je ovo sportski sub-crossover. Opet puno subova, no to je tako kada se radi o ovakvim malim automobilima. Unutrašnjost je prostrana za automobil ovih gabarita, dok je vozačka pozicija povišena i pregledna. Ford Puma je svojim dimenzijama, a s druge strane ponudom prostora, pogotovo prtljažnika, idealan mali gradski automobil. Gradski crossover. Malo to čudno zvuči, međutim kada znate da se današnji automobili, ovi povišeni automobili, crossoveri i SUV-ovi uglavnom voze po asfaltiranim prometnicama i služe da bi se lakše popeli na rinzol, odnosno nogostup kako se to književno kaže, tada ne treba zabrinjavati ta rečenica gradski crossover i gradski SUV. Međutim, dobro se snalazi i izvan asfaltiranih prometnica, kao i svaki takav SUV jer je povišen i naravno neće mu smetati nekakve neravnine na cesti. Neće ni vama smetati da kupite Pumu, početna cijena 154.000 kuna, a ovaj sa dizelskim motorom, po meni, evo izreći ću, izuzetno fair i povoljno cijena, 165.000 kuna za dizelski motor koji izuzetno malo troši, čak ispod 5 litara možete postići potrošnju u gradu, po papirima 99 grama CO2, izuzetno dobra brojka, izuzetno zanimljiva. Puma u ovoj prekrasnoj crvenoj boji zaista neće proći neopaženo na cesti. Andrija, znaš ti koliko je važno osiguranje?
ne samo osiguranje automobila, koje naravno svi Moraš osiguravamo imat, da, automobile, nego znao se dogoditi još jedna izuzetno važna stvar, to je bilo sad slučaj kod potresa i svega, da osiguranje imovine naših kuća i stanova je itekako važno. Tu Grave ima jako važnu ulogu. Neki imaju... Da se provjeruju njihovu ponudu. Svako malo refreshom. Međutim, neki kad misle da ima vozilo, ima nepokretnu imovinu, ali nažalost i to treba osigurati. Garancija na automobilima je itekako važna. Toyota je sa svojim Relax programom ponudila čak 10 godina garancije u određenim kombinacijama. Evo priče. Najprodavanija marka vozila na svijetu, Toyota, još jednom učvršćuje svoju poziciju na vrhu. Radi se o Toyota Relax programu koji nudi do 10 godina jamstva na sva vozila. Razvijen je kako bi korisnici Toyote bili osigurani u slučaju kvara na vozila stara do 10 godina ili 160.000 km. Toyota Relax program se aktivira u ovlaštenom servisu nakon isteka tvorničkog jamstva, obavljanjem redovnog servisa na period do sljedećeg servisnog intervala prema uputi proizvođača, obično godina dana ili 15.000 km. Ono po čemu je ovaj program jedinstven na tržištu je mogućnost primjene Toyota Relax programa na nova, ali i na rabljena vozila, kojima je istekao period tvorničkog jamstva. Program se veže za određeno vozilo i njegov broj šasije, tako da se prilikom prodaje vozila prenosi na novog vlasnika. Toyota ponovno donosi pogodnosti svojim korisnicima kakve na tržištu automobila još nisu viđene. Ovime je podignuta kvaliteta usluge koju dobivate za vaše vozilo, ali i njegova vrijednost te bezbrižno posjedovanje. Kraj drugog dijela TV Automagazina. Evo što vas očekuje kao šećer na kraju. Do kraja emisije pogledajte Aston Martin DBS Superleggera Volante. Kraj današnje emisije je rezerviran za jedan poseban automobil. James Bond. Gle, James Bond vozi Aston Martina DBS-a, ali kad mu skineš krov DBS-u, dobiješ Superleggeru Volante. I di ćeš bolje. Ali James Bond ne može voziti taj auto. Da, ne, on mora biti sakriven, on mora biti, da se sad prevrne pa da strada, to bi bio problem. Ali ovo je za prave šmekere. Dakle, kad imaš Aston Martina kako vozi James Bond, ali makneš mu krov. Pa još bolje od Bonda. To je to, stari moj. To je to. Aston Martin i ovo sve ostalo, kako se još zove. Aston Martin DBS Superleggera Volante je među posljednjim modelima kojima britanski proizvođač jamči vrhunsko iskustvo vožnje, u ovom slučaju bez krova. Ovaj je model u potpunosti dizajniran u vlastitom pogonu, pod vodstvom izvršnog potpredsjednika i glavnog kreativnog direktora Mareka Reichmana. Spektakularne performanse, jedinstvena dinamika i karakteristični dizajn pokreće 5,2 litrni V12 motor, tradicija imena Volante. Aerodinamičko remek dijelo kupe modela iskorišteno je i u inačici bez krova. Napredni sustav tkanine oblikuje skladnu krovnu liniju, a dostupno je 8 različitih boja rasklopnog krova. Aston Martinov 5,2 litrni twin turbo V12 motor razvija maksimalnih 715 konja i okretni moment od 900 Nm. Ubrzanje do 100 je 3,6 sekundi, a najveća brzina nešto manje od 340 km/h. Motor je uparen s novim ZF 8-stupanjskim mjenjačem, koji je postavljen na stražnjem dijelu automobila. Aston Martin DBS Superleggera Volante je automobil u koji će se zaljubiti mnogi štovatelji sportske i dinamične, a opet luksuzne i ekskluzivne vožnje. Volante je ime koje se može pripisati samo kabrioletima koji nose ikonu Aston Martinovih krila. Došli smo do kraja današnjeg TV Automagazina uz Petrol, Grave, ODP banku, NGK, zeleno, crveno, nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa i vidimo se idući tjedan. Bog. Ovaj program omogućio vam je NGK NTK.